أرسلته رحمة للعالمين اللهم اجعل لنا رحمة كما جعلته رحمة للعالمين. قال الله في كتابه الكريم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. اللهم إني أعوذ بك أن أقول ما لا أفعل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ey cemaat, selam-ı Teala, rahmet-u bereket-u Teala şuma sabu. Şumara, ricam, goştari kardeş, goştari bikrin. قال عز بن عبد السلام شيخ الإسلام من لا يعبد ولا يحب غير الله أمن الله من معاصيه وعذابه. عز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه شيخ الإسلام وانو كم ما دمك غيره من عبادة النكر غيره من حال النكر وما تعالى بمقابل إنه عبادت وما تعالى قنانا معاذك وما تعالى عذاب غرامك. چرا مردم لازم و gerek مردم غيره من تعالى شوري عبادت نكر إطاعة نكو عبادت معنى إطاعه yani benim gerek itaat ancak o Teala'nın bukur. Hacı çeku muhalifi itaat olmuyor. Muhalifi emri o Teala gerek merdim nikr. Tera o Teala amiri ismi emri merdiman gönü birindi. Hacı çeku saadet selameti insanın tedeessü ha dünya ha ahiret Allah Teala açyan mari emr kenu o ma rabon ve ma galaktul cinne vel insi illa liyabidun ma galaktul cin isni gadi illa mari ibadet fikir ama zanaiş sebebi hılkatima ibadet. Aynen kam. O mere ibadet nikr. Nam kore kıza pilu. Ebediyen ben müstahak azab. Cehennem. Sıra nam kore ken. Hakkı yu gerek. O mere ibadet mi kuçra ma'budu bil hak. Zat-ı kibriya o Teala. Bغير भी معبود بالحق چنو چرا वो خالق تمام مخلوقات جنتی است جهنمی است بغیر بھی جنتی چوی چنو جهنمی چوی چنو کام غیری عبادت بکو عبادت ایشون ترعاو غيرهم على جنة جنو كري لطف بكرو يغندي بكرو تبارو جنة خود جنة جنو اگا خرابي تري بكرو جهنم جنو تب جهنم يقول معذب انا عم الزلم وانو غيرهم عبادت مك غيرهم اطعامك اگر تو میری عبادت بک تو بین لائق جنتی نعمتی جنتی اگر هو میری کام عبادت نکرو بن مستحق خیر و غضبی بن مستحق عذاب جهنم یوجد دقت گرم من بکرون ضعفی انسانان
بسبب حد كردشي غيرهم بأمرهم كن إسيانهم كن ومريداني كن إسراء غيرهم العسكر بسبب حد كردش غيرهم رضاك زي ما تجي غيرهم كانوا هم تعالى جابرنا زي هم تعالى نكن ترى هم تعالى عزمكم بعد ما تيونا عسكر بعد ما لا عزيكم وانو از اني راح عسكرنا وقت عزي ان ما دم خراب بجرقن زي نكن فاني مراخو كانوا وقت مراخو كان ان رندي سلاماتي مريني كانوا مري خرابي كانوا رندي مريني كانوا من بعد من شنو طابعين او غير امير ادعاء كانوا سرعات كانوا زي كانوا نهاينا ما دم غير امير عظمكم متقاخوا مستحق عذابهم متقاخوا كانوا لايقي عذابهم ايه وترى غيرهم عسكر وقت غيرهم عسكر امن غيرهم بجوهم زي امن غيرهم تيجيرن ترى عسكر ان هذا ما دام وقت غيرهم عسكر هن سبب اكلمنا ترى وما تعالى معبود بالحق عبادته مريم كذا ادعاه مريم كذا وواصل غير هميرا عميقات هميرا عسكر هني تشينو او مادم ساوقي بكرو بأمي همي خلاف امري همي تبير تشينو ضاف مسلمانيس بسبب عسكر غير همي مخالفات همي في عمل همي الكل الله مخالف في امرهم في عملهم تاجرين امرهم امر في عملهم جامد امر غيرهم انا جاخذ التطبيق كاني في باغل كاني في شامني ترى انه مرد منه انه كروي منه انه دوست منه انه احباب منه انه والد عمد منه بسبب انه نظامي هاي بيشنو امرهم تعالى امر في عملهم تعالى بالجواباتهم شنو امر غيرهم تعالى الله انا جاء تابع امر غيرهم يبنوا انت بسبب حسكادش وقت حسكادش يشنو بامرهم اللي كانوا وقت بامرهم اللي كانوا ادعاهم كانت قلنا بريبا هم يتعالى هم يتعالى قلنا امنكم وقت ما تقول اني جاي ادعاهم كان ادعاء اوامرهم كان هم العبادات كان هم ادعاء عسكر اني تشكوا سبب عذاب نمونا او شامعين عبوديات بإن إيمان كامل عذابهم إلى أمن ومن حافظ حدود الله حافظ الله حدودا من الناس كم حق حقوقهم تعالى محافظة بكرو تجاوز حقوقهم تعالى نكرو يعني بخالف أمرهم تعالى يعني قناة كبائر نكرو تجاوز حقوقهم تعالى نكرو هما تعالى تمام حق حقوق أو مردم غير قرى محافظة كانوا شون ايش كانوا تجاوز حق حقوقي بكرو شراء وتجاوز حق حقوقهم تعالى نكرو وقت وتجاوز حق حقوقهم تعالى النكال بسبب انه يطاع وما تعالى تمام حق حقوقه إذا رمضان محافظة كامش يسعدتك ظافرندو
كامن خود بیارجا کاری که منفعتی که ضافی رسانه چرا؟ چون نیست کنو تجاوز حق حقوقی وما تعالى حق حقوقي محافظ کن اگر یو تجاوز بکرو مدقا آنجا حق حقوقی تو او ظالم را جن دانو تو او حقی تو تجاوز حق حقوقی تو کردو رجی رسوا کن تعزیز کن حق حقوقی تو دانو تو آیده رنده چی چی وانو ومن خدمه ونزل دينه كم ديني خدمت نصرت بدو ديني نصره الله في الدنيا والآخرة نصرت دانو دو دنيا دا آخرت نصرت دانو چرا والنصرت دانو دينه من خدمت كن انا وقت دينه من خدمت كن تو نصرت داد دینوں میں ہمیں دعویٰ نصرت دنیا آخرت دانتا تو بنی منصور تو بنی مظفر نهایرا یو کار اکذاب بینو تاریخ این را حتی این معاشناوت مادیو کام دین اسلام را خدمت کرد کام نصرت داد دین اسلام ہمیں دعویٰ پین عاقبت او مردم نصرت دا او مردم دنیا دا آخرت کادو منصور کادو عزیز چرا وما تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين غالبيات عزيزين شرف کار سعادت اهمه مخصوصی به همه تعالیم اتهامه همه ای مؤمنان انا وقت مؤمن دینی این خدمت کرد نصرت داد دینی بنو مؤمنه که حق وقت تو مؤمنه که حق همه تعالی وانو وحق علينا نصر المؤمنين ما صار حقه ما نصرت بدين مؤمنان والضوء ان وادي حق عطاير كم خبري پیغمبران قد كم زي الدين تأجيروا خدمت ديني خود خدمت کرد نصرت دو ديني خود هما دعوة نصرت دو جو موفق کرد صالح کرد متقی کرد غالب کرد عزیز معنی جو کام دی دین خود خیانت کرد دین خود جابر دو نصرت ندو دین خود خدمت نکردو همه دل مردم رزیل کردو رسوا کرد بعذاب الدنیا رسوا کرد بعذاب جهنم ابدی رسوا کرد نهایا مولانا لا هجمات كنا وانا علامتي رندي هم تعالى شماد اصلا انو علامتي انو رندي هم رحمتي هم شماد بيدانا ترى دي شماد يو عسكري شكاس يو محبت حقيقات هواس وهوا إدعايات أمانا هي نظامي وما تعالى ما كانوا لايك نصرة دينكم وما جماعة كانوا لايك خدمات دينكم إن هاي الدين يري خدمات بكرين يا بالدين دين إسلام حقي خود بيارن جا حقيقي هما تعالى أمر شماكم أي چاند نفس خود بيارن جا
نفس کلفتان خود بیارن جا و شما بیا اهل عیال خود به حقی مطیع اوامر رب خودن کرا رب شما رندی وادن شما سعادت سلامت وادن شما دعوتی و جنتی کنو برای بقاطعات آسمانو شما دعوتی اینا جنت کنو وانا بره اینا جنت اینا اینا یورندی که شما کنو و آسانو شما یعنی مردم وقت شما را بانو اینو دیاقل شما مردم بینانو لازم پیشا بنو خدا تعالی دیاقل شما را مبارکین کرو مبارک شما را بکرو راش شما ریاکاری دین را به امری دین را تحت کاری دین را انتو حمایه بکنو دارا شما منافقی را فاسقی را انتو حمایه بکنو انه دقت بکنین و همه دارا شما بکنو صالح شما بکنو خلفی صالحان شما نفس الشيطان حماية بكم تعالى دين الإسلام أحكام يوم تعالى شريعة رسول يوم تعالى بحق نفس خود بيارين جا بمال خود بيارين جا دهن عيال خود بيارين جا كي حتى شما ببي من حق وقت شما في من حق شما حقا بين الله نصرة يومه شما حقا بين الله نعمة يومه تعالى نعينا إن شاء الله ما تعالى يورنيك الله رب شما طانك إن شاء الله ما تعالى بنعمة يقول الدنيا بنعمت جنة شما شاكم İnşallah şakim. اگر شما نباتی شمیم شیری شما خود بیاری جا همه تعالی شما عزیز و سرفراز کنن اینو قالا شما آردیتا میشاردیتا اینو مسکینان بزانیم شماری وانو شما پی آگاه کنو شما پی بحثی شما پی زانابی خود بیاری جا حتی ببلائنگی نعمت یوم تعالی بیارن جا خود اون جا مدى ما بيري مدى ما بيري مدى ما بيري أشبابنا حتى حوض رسولك أشباب رسلنا رسولك الدنيا سعادة سلامة الدنيا شما رسلنا سعادة سلامة الدنيا عزيزين سرفرازي الدنيا شما بين النافع يعني فايدة شما رسلنا تمام إنسانا شما فايدة مننو شما ضرار زيانا خلصيني ضرار زيانا شما نرسن الشوي راي سعادت انو اشماري فانا دين وزيات الدوام كنا شما دوام بكري كوش ندين فاتش منافقان كوش ندين فاتش فاسقان
yin çekiyin desti çinu. İlahi çiğ. Her şey bu hümme Teala. Allah. Her şey bu kudret-u kuvveti hümme. Eyin kudret-u kuvvetinin çinu. Yığı kabinav. Bahayat-ı dünya mağrur bi. Ami kabinayız. Yine ray Teala çinu. Teala Irak kuratu. Allah'ım. Abi kuni. Allah. Abi hak kuni. Ama Teala mari fikri hak. Amin. Mari fikri layık. Amin. Aynen ne bu cuma peşeri. Abi meşer. Abi meşer. Abi meşer. Dini kudun sadık ben. Mutlaka cuma reseni saadet. İnşallah. Kale min kale gırraştu. Allah. Anne bana şeyha. Anne bana azmalla. Azmalla. Allah. Eşmari ray saadet selamet bana. Allah. Ramul nana şıma. Sana verdi şıma. Seni ray deşina. Çok önemli genu. Allah çok iyi. Ne azman. Çekinirken beri verdi ma. Yani Muhammed Teala Rabbimiz nu. Ma be emri Muhammed Teala Rabbimiz nu. İnşallah çok verdi ma nigen. İnşallah. Yani verdi ma idai humev. İdai peygamberi humev. Dâdişi emri humev. Dâdişi emri peygamberi humev. Ray ma ray hidayetu. Sırat-ı müstakimu. Ray ehl-i sünnet vel cemaatu. Ray firqe naciyehu. Ma ehl-i bid'atni. Ma ehl-i delaletni. Ma her vakit soğudu kudüs sadıkîm. Kabı mâliku. Bevdadanıku. Beganiku. Karbukun. Demri Ahmet Hazri. Vallahi ma hazır. Hazri vallahi ma hazri. Ya Rabbi kabul et. Amin. Ya Rabbi pişmanım madma. Amin. Ya Rabbi pişmanım madma. Amin. Ya Rabbi münafıkamı maşa mekre. Amin. Ya Rabbi münafıkamı maşa mekre. Amin. Ne bu cuma? Münafıkamı maşa mekre. Manikeni. Ne bu cuma eğer seni de hazireni kalmanına kadar pişman bir ambadı münafıkma. Manikeni. Bir ambadı fasıka. İnşallah manikeni. Vallahi sahipsiz aybu. İnşallah Ya manikeni. felakete ku. Allah felaketi. Zerre münafıkan veş mekren. Manikeni. Zerre inşa mekren. Maşanikeni. Ayna ve bittaki. İnşallah mana rindi. Khirabi divinen. İnşallah. Ayna rindi divinen. İnşallah. Om ya Rabbi tıma rızvannik. Amin. Ya Rabbi tıma meti'ikuk. Amin. Ya Rabbi da'ikuk ma sadık. Amin. آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالجماعات لما بكروا في شهود درجة زر مرتنا كي خدمت severa bıktır. Ayrı. Gerekmezdim var. Şu camian bu kanı. Limacidi camiandır bunu. Tabizi. Yoş. Gerek bizon. Merdim vakti gami ku erzanı. Av hatve ki erzan hedi camide.
Ciri yok gerek nüştüş, yok günek ben uçini. Yok güne ben uçini, yok gerek nüştüş. Şu vakti benu, aya vakti bir tefakkur, bir huzur, ver kubidu cami, niyet yuku, şiaici cami, ke ome ta'alav, aşına, cami de, نماز خوب جماعت کنا واخد جماعت ببو نیاجی جماعت یعنی جماعت و جماعت کنو وقت جماعت چنی بو نماز خوب کنو شنو نه آی نیاجی جری بنو خیرک ضافل یعنی بعنا نیات وقت بیر خدا جامی بزانو پیامبر بانو شیعیشی جامیان Sahabu, dedi sahabe ki yok bu yok ningek, bu yok game giriyor. Hele gelmiştir, bu yok game yok günek defteri. Vakti Merdem Ahmet Cami. Gerekli ningi kuy raşt, berdu, eti. Vakti ningi kuyaş, ya Rabbi tukusul ma'am. يا ربي الرحمة خم بك قلكي قلبي خب الظان خو أني فاجو ما قلبي مشغول بأنا دعابو يا ربي الرحمة خم بك السوران معف بك يا ربي تم بك لا يفحزونك وغافل منك وعزل منك وراجع وانت آمن gerekecek ben kamda ben kuşun uca درك على السنة لما تحية المسجد eğer vakti farzan ne bu? Vakti farzan bu. Al bekısı dayış yani cek ben kalbi kuru gayri şunu ya kısın ne ruş yani senin kod daracağım bekısa dayış kamca vala vengu şunu avcede dıkam sünnet-i tahiyyetül mescid kenu cekhura gelni vurdu Peygamber vanu kam veru dırka sünnet-i tahiyyetül mescid bükü cekhudu ruş cekhud tendigir hatta o cekhud ruş runişti bu yo melaiketi ki vanu ya Allahu arhamlehu ya Rabbi rahmet kudu yo yuvanu Allahu mağfir lehu ya Rabbi tugune ya hatta o cekhudu hatta desmaj yesu hatta meşgulü bi kâli dünyani bu gurultiyu zırıltın ya o vurdu melaiketi yo ya Rabbi rahmet kuduk وارحمه يوجد الله واغفر له يا رب جيل بغفر حتى ياخذ نوات اجل وقتي بابو تاعت المسجد كانوا انا جماعه حاضر لماجي سنتان روات سنتان يري veri çıkıyor. Maaş taşları bul. Maaş sıbav sünnetan yıkar. Vasılı maaş mağrabı sünnetçi ver çinu ama cami bir niyeti tahiyyetül mescid tırkal sünneti. Cehudu ruşen ne oldu? Hata cemaat verir, kâmet verir kardeş. Cehudu vurdan eğer cemaat ceyi eğer acer bir şunu konu saf genu namaz kılgenu av melaike daima ciri hatta cami bu hatta cami rabbiş hatta bedeşmaj ne bu deşmaj cami hatta kalan ne ki gurultin ne kovdu melaike ciri af mağfiret bozuyor melaike kam af mağfiret bozuyor kurulmayı tarafı nayra gerek ki vazife av tukoti cami gerek kadnik niruş انه درك على السنة تكون تحية المسجد الديوان eğer vakti
Namaz vaktan mı bu sünneti? Sabah bu dırka sünneti verir. Cemaat hazır bu dırka sünneti bu verir. Namaz subhkan ce khud roşan o intizari kâmet kanu tabi imam. Taşları bu. Ama hun cemaat hazır diyor. Şar sünnetan gen. Hani bu açan bu sünnet gen. Sünnet bir taşları. Şar kâmet kanu. Bundan önce kuda intizarı kâmetken, intizar cemaatken, tabi cemaat. Bazı cemaat buradan çağır kâmet kûken, ancak cehud durursun, intizarı tesbihat. Ben aşağı vakti bir kuruyor sahabe ki Rabbin cini biraz yanı. Şehreki cini biraz yanı. O herkes zanın merdim zanav, cahil niyo. Zanay dini hu, zanay amayişi camianı, takdir camianı, kenuzanı cami, vazife çiğ, vazife merdimanı camianı. Ben ki grubumuzu gere av. Gerek vakti merdim kod cami gerek hutteyn av bin. Çoğu nimin hutteyn av bin. Raşti tüdü, çefi tüdü, seykeni, kamçı gene alaketi vakti merdim teyn av bin. Tamam. Şöyle kalırken vakti tenab. Vakti gelmezdim. Kod cami kod tenabı zaman. Çıra yani roje gitti. Tena yani huzurhum ita. Tena şimdi kabir. Tena kabir kuru vurdan tena şimdi haşir. Hala vakti cami ahiret. Hala kod tenabı zaman. Raştı tıkkam, çepi tıkkam, feni tıkkam, feni tıkkam, sırçı lazım. Tamam, huzur oluyor, ibadet. Kubiki layık rahmeti, layık am mağfireti. Yo sahabe ikbiri haraz ve kimi أرسلته رحمة للعالمين اللهم اجعل لنا رحمة